Svaka ti, daj bombone! Živeli youtuberi, Dino je tle, danes je poseben dan, sobota, zjutraj, 9:30 in jaz se nahajam v Zagrebu. Kaj počneš v Zagrebu? V Zagrebu počnem to, da sem šel na Infogamer by Ribot, kjer je največji balkanski gamerski event in kjer jaz bom predstavil Huawei Gaming, so me povabili, da pridem sem na štand in da preklopam Huawei Mate Pro 20, se pravi na televizor in pokažem, da se da igrati igrice tudi tako, se pravi lahko preklopaš joystick, telefon, televizor in imaš kaj en PlayStation varianta. Meni se zdi, da sem tukaj na zadnjem izhodu, oziroma vhodu. Na drugi strani je ta prav vhod, ampak nima vez, bom videl, če me bo spustil. Zdaj smo tukaj na stageu Huaweia. Veš, to ti je Boris, ki v bistvu mi bo pomagal, preklopili smo telefone, televizija je gor, vse da štima, igrali bomo Bomb Squad. Čeprav so spromovirali, da bo PUBG se turnir igral, sam fora je tem, da nič ne dela na joystick, vprašanje kako bo šlo. Veš, imaš, ko povežeš lepo telefon, povežeš z dokom, HDMI in gre direkt na televizor, to je zrcaljenje, imaš pa tu desktop mode. Na eni strani imamo Bomb Squad, na drugi strani imamo pa PUBG. V bistvu ga preklopi in da v roko, viš. In on igra PUBG, projektira se pa na televizijo. Končno so prižgali luči, tako da se vidi naš kotiček. Tukaj je Huawei Mate 20 Pro, naša testna baza, kjer lahko igraš PUBG ali pa Bomb Squad proti meni. Šta mislite, da se mora igrati na telefonu ovakve igre? Jel super? Odlično. A znate da ga morate priklopiti na televizor i igrati preko joysticka? Moram. Vidiš ti to. Kako se ti zdi igrati na telefonu? Bolj domače. A ne, par dni pa bi dojela, ne? Tole pa zgledaš, kaj igraš na telefonu. Evo ih, PUBG se igra! Roka se! Šta si ti ono rekao? Rekao sam da svaka čast ovo mobitel ne bi upala dobar gameplay mogu dobiti na svoj. Jesi vidio? A si vidio ovaj ti novi Mate? Bili ima ovaj telefon? Naravno da bi. Naravno bi. I kako ti izgleda igra? Igraš li ti PUBG uvijek? Igram ga ja. A Fortnite? Fortnite na PlayStation. A znaš da moraš igrati tu Fortnite? Znam. Jesi probao? Nisam još probao, to mi je sljedeće. Svaka ti čas, igraj dalje. Najbolji mobitel ikada. Momci, kako vam se sviđa telefon? Dobar je, šta je dobro od tog telefona? Sve. Sve, a šta, jel igra dobro, jel slika ide fino, jel šneka šta? Ne. Ništa ne šneka, a? Bil ti imao kodice ovakve telefone? Da, hoće reći tati, kupi mi Huawei. Kaži Huawei Mate 20 Pro, kupi mi tata. Ja tražim da je A ti? Tek tata mora kupiti. Neće, što? Ako budeš dobar u školi, dobit ćeš veći. Već jesam. Ti si već dobar. Evo ga, moji hrvaški feni. Odakle ste, momci? Zagreb. Zagreb, Hrvatska power. To! I to su ti budući šampioni u PUBG i Fortnite. Ko će biti najbolji? Koliko kilova? 100 kilova! Nas zdaj smo v bistvu naredili tako, da ob 2 bo turnir. 1 uro imam pauze, da malo si ogledam ta Infogamer.
Zdaj se pripravljamo za turnir PUBG, dva že igranta, ne fajterja. Poznaco, vidiš tukaj. Se pravi, vsak igra 15 minut, mor, čim več kilov. 24 igralcev, unka bo prvi trije dobijo nagrade. That's good. Konc je! Jaz pa Boris sva naredila svoje, turnir PUBG sva oddelala, dobre nagrade, ljudje so zmagali, super. Zdaj pa greva domov počas, tako da hvala lepa za ogled tega posnetka. Boris, šta še reči Slovenci? To je Čekuta, pozdrav. Gremo na plezanje. Jedino kaj vem. Super si, super.